ikaze kuri Emitech TV show, aho twigira ikoranabuhanga. Hano tubageza ko ndazigisha imigireshereze ikoranabuhanga ku buryo bworoshye burambuye. Iwe tubandaho kubenge buhangano, imenye ko ari ishobora kudufasha mu buzima bwa buri munsi. Hero ya social media dufasha abantu kumenya gukoresha YouTube, TikTok, Facebook n'izindi mbuga zigiye zitandukanye zibafitiye umumaro. Kana subscribe, like na comment na share, cyane cyane kuri telefone ngendanwa. Tureba buri kata icyo ushaka ko tugusobanurira, uzatubwire muri comment kandi tuzagusubiza. Tugace kwa kana subscribe kugira ngo njyana tumurugendo rw'ikoranabuhanga. Kubindi bisobanura service watwandikira WhatsApp namba sotota tujitota. Tushimiye kubana namwe murakoze. Hello guys, nongeye kugusuhuza wowe udahwema gukurikirana umuyoboro mugari wa YouTube Emitech TV show. Nongeye kuguha ikaze. Ese wibaza uburyo izi beat ncuranga aho mba nazikuye? Izi beat ncuranga kuri ntago zijya zitanga copyright kandi nawe wazikorera. YouTube yashyizeho update yaho ushobora gukora beat wakoresha mu biganiro byawe, documentaire ukora n'ibindi, ugakoresha beat ukuye muri YouTube udownloadinze kandi ntabwo baguha copyright. Nkurikira nze dutangire. By'umwihariko uraza urebe ko wakanze like kuri no video, subscribe ndetse watanze n'igitekerezo cyawe muri comment. Turaza tubikuremo byose, turangiza kubikuramo turaza tujye muri Chrome yawe cyangwa se Opera Mini, biterwa na browser waba ukoresha. Uraza ufungure browser yawe, urangiza uza searchingira kuri searchingemo studio cyangwa se YouTube studio. Searchingemo YouTube cyangwa se YouTube dashboard. Ibyo ngibyo biraba bihagije. Dashboard. Umara ko gusearchinga YouTube studio dashboard, uraza winjire kuri no YouTube dashboard ibanza. Iyi ngiyi reka tuyizuminge uyirebe. Uraza ukande hano kuri YouTube dashboard yawe. Urategereza gatoya, ntabwo bitinda. Urategereza gato bitinda aho ushobora kwikurira beat ujya wumva mwanafunzi bagenda bakoresha mu byegeranyo, ba Best Santina Dashim beat bagenda bakoresha. Ushobora kwikorera ukoresheje website cyangwa yise yitwa Sino, ariko na YouTube tuno beat iratugira beat twiza kandi twumvikana neza tutagira copyright wadukoresha muri video zawe zigiye zitandukanye. Chrome yawe nifunguka irafunguka imeze gutya, irafunguka uri muri YouTube studio yawe n'ahandi hantu ukora. Uraza uzimurike ahantu ukora. Ndaza mbanze zoomingeho gutya. Nimara kuzuminga aha gutya urabona yuko dufite utu option cyangwa se utu programme tungana gutya. Dufite hejuru content, analytics, community, tukagera no hasi. Urabona duhereye hasi, urabona hari akantu kameze nka music. Tunzuminga mukabone akamwe kameze nka music, aka niko tuje tugakandaho. Uraza ugakandeho gutya, umara ugakandaho kwereka ahandi hantu bagiye kukujyana.
Yes, urabona yuko baguhereza biti nyinshi cyane zitagira ingano. Ni nyinshi izi biti, uzibona gutya ukazubireba. Izi zose ni biti wakoresha muri video zawe zigiye zitandukanye. Ni nyinshi zirakomeza, ariko wowe uraza guhitamo uyishaka. Reka tuze ducurange iya mbere, ukuntu icurangika cyangwa se ukuntu ivuga. Uraza ukayikandaho, wamara kuyikandaho ugategereza gatoya, habara amasegonda make. Uraza ugakanda no ku yindi ya kabiri ukumva niba nayo ukuntu imeze. Nayo wumvisha ari mbi, uraza nawe ugacuranga ku ya kabiri ukumva ukuntu nayo yaba ari nziza. Yes, urumva yuko izo biti noneho yishaka kwidownloadinga. Iyo umaze kuyicuranga gutya, wowe ubwawe uraza ugakandaho gutya, ugascrollinga utambika gutya. Iyo utubona ahantu handitse download, ishaka kwidownload ugakanda download gutya, umara gukanda download yo ihita iza. Urabona yuko imaze kuza. Izi ni biti za 2025, nyinshi cyane, wahitamo iyo ushaka. Guys, niba ubona ino video ikigufashije cyangwa aricyo twunguyeho, wareba ko akazi like, subscribe, comment kugira ngo tujye ukore subscribe no kunzogera kugira ngo ujye ubona video yacu mu ba mbere. Urumva yuko ni nyinshi cyane.